Danas pravimo postne projarice sa ajvarom. Još jedan brz i jednostavan recept koji možete koristiti za doručak ili večeru. Biće vam potrebno 150 g brašna, 250 g kukuruznog brašna, 400 ml kisele vode, 2 pune kašike ajvara, 1 kašičica soli, 120 ml ulja i 1 kesica praška za pecivo. Ostanite sa nama, sledi priprema.